Tala Fou o se whapoponga o tala mai Ausetalia Radio Samoa mole nei aswhareile. O re a awina atu e Ausetalia fesoasoani o sapalai o mea mo tong fitinga whaafomai, medical supplies, o fesoasoani tau tupe ma mea whaingaruenga tau militeli, ai leo ni a upenga, mo tangata Ukraine e fesoasoani ai le tawino le taua whaasanga ia Rusia. Sau nore pāremia o Ausetalia Scott Morrison, wa ngāre rue whaatasineira na whainga mālo ma le NATO, ia whaamautinoa awala ma whainu fesoasoani ai Ausetalia ia Ukraine. Whaamanino fo e pāremia e le whaamatu inatu ni fita po ni vanga au Ausetalia, au whaaturanga mai le asona nafi nisi o sāpa o sanctions o le a whaia e Ausetalia whaasanga ia Rusia. Wa mariuseli ina uanga i anela na taawale se vaenga na lolo vaia le Central Coast le pōna pōma mā ngoto ai. Wha mai ripoti na maua le tino mariu o sea tangata e limas whātau sanga i le Land Cruiser Latai Maddens Creek le tu sa sa el Gosford i le vaveo na reina pole a foletasi. Wa whaia neisu e suke ngā neo leo, a wato o toru wai leo tangata wa mau so i fuwa i winga lo wao le tauma wha le tonu peo na hawhia i New South Wales ma Queenselani. Lo fautua ina pea stete lua e whaawau peti munga nga i atu whai ungare vaiaso ina ia whai tete ai ma alo fia vaenga o loo a fia i longa. I ni potere COVID wa whaamawina i New South Wales tangata to ona ua maririu ma re fitu wa whirim se rau varsfuru tolu o tangata a fia le COVID is furuiva. I Victoria wa whaamawina mai le so es furutasi le au maririu ma le ono a whirim se rau varsfuru o is tangata wa a fia fo i le whaamai. O le sora wa whaatūranga i le whaamuta le whaamarusia o le whaia o tari fufonga i le tēnu no fuanga le State of New South Wales au le ACT wa whaeroa e amata whaamanu le whaeunga le vaiaso. Mai Canberra wa whaeroa mai ato atasi le soifua mau le COVID ma le varu sarau limas furtasi o cases fou. O pepa le Fair Work Commission wa whaalauloa i le so le Parliament o New South Wales wa iloa ai sa fuafua le Sydney Trains e tāpunia au nanga mai le stofu le vastaruai no winga wha aso au le i o mai le songa fua le vasonei le na whato a whatau nu wai le tāpuninga o Trains. O le Premier o le Stete whatasema le Minister o Whira wa Inga David Elliott o lo tūma o peo no la wha iloa le i aiso la si la fia le fuafuanga le nei se i o mai la mai le tau le songa fua le vasonei. Na matoi fina wina le taitai o le tua ngai Chris Mins, le mata upule nei de Parliament na wa whaeroa whaamamonga mai le Fair Work Commission, ma ia whasiringi ai pe moni o lea na whaia le whae unga le malo e tāpunia au unangai Trains, mai lamba le aso tofi te ruai. Wa wala awai ma le taitai o le tua ngai wa te tau na whaamalo lo le Minister. Alo ta ua le ripote le 9 News o le teminei o lo whaavave le malo le tu whaatasia o se paketi o ni taui compensation package mo le mata upu o tūlai mai. O whaelo e fo e fōringa o lo ilo se whainga e tutongi ai e tangata whemalanga ina o le afo le pāsese i teimi pisi o aso taitasi mo le māsina atoa ia e maise ai le wheo i fua i whainga malanga i le whaai unga o vaiaso. Tara munumuri wai nei se lapata inga o sea whae lungo le Northern Territory i Ausetalia nei, ma wa lapata ia le whae tua Darwin e ono a whae nā tuai malatou. Taru mai ana nafi wa mata wina le lolo wao le tau i Queenselani, ma wha awau peti munga ma mafa malolonga wha fuasei i vaenga ese o le stete. Pai mai le vai tau o se winga vai o winga o le tau o lo iei nei le Timor Sea, ma o lo wha sorosoro na malosi, ma ono a ngai ane le wha i tūle ai le soi le awauli, mai uina a vea ai ma wha i le vaenga tasi po le Category 1, ai ono o ina a vea ma vaenga lua i le anga i atu i le wha ai unga o le vaiaso. E le o mautu mai nisi wha mataranga e wha te tau le tūranga le nei, au mata i tūina pēr le vai tau. Wa fautua ina wha i tūra la tāne na ia tā pena, ma wha mautu no fuanga saunga le mua a ngā iai, ai mai se lava a inga i no fuanga mawala lalo. O lo tu mau pia fo ila pta inga mo Queenselani, ai to tele wa wha iloa wa tūlanga esene yaso, ma suwinga o le tau e le masani ai i taimi wha pia, a wā wa te tau ona tau mawhanawhana, ia o le wa mā tele pia i ti munga malolonga aso taitasi e pei o na mātai tuina. Wa fautua ina fo ina wā ai tau e meise le vaenga o le saunga le muma le puipuinga ia no furuta ma whapena fo i o na sila i la pta inga, ia ma fautuanga o lo au inato le va ai tau i vaenga ese e tusai o winga o le tau wha i ungo le vaiaso. Tala nā le Radio Samoa mai Ausetalia le nei fo i au auli, manuia tele le wha i ungo le vaiaso wha soifua ia. 24